Kati kenapa hukum arokok di masjid? Oleh kerja somat. Tak langkong jak ni ke pengajian lagi kak. Kula kan kutu ngobrol jak ni ke pengajian lagi. Mbian pah ngucak marin. Minggung singgungan kan aja unceng boleh. Benih nyinggung sapora. Benih nyinggung ni kan nyaman nabrak. Mun nyinggung di ruang kak. Bepenceramah ni kan tukang pecet. Ya nyaman ni pecet sake. Keng mun ije kaji insyaallah beres rokena. Katina apa hukum arokok masjid? Ni ku boleh tan apa lagi? Arokok masjid nika para rabu hukum haram. Saya rokok terus lagi keng mendak terus lagi tanah. Saya rokok terus lagi keng bingkengan mun ke masjid boleh saya rokok masjid. Saya makin terus lagi kan tak uning bergelak tinggi. Sesalah benih sampian, sesalah gula bulan gula tak ngobodo tempon dateng gula. Dadi gula sesalah saporana gula segelero. Mbian sa rokok terus lagi pada ada rokok king salah strena nika masjid nika tak oleh arokok boleh. Bakula tak arokok ilmu masjid, kula arokok yang pera masjid. Ampera masjid nika harimul masjid wa harimul masjid fi hukmil masjid. Ampir nika pada hukum ben masjid, dadi mun arokok idalem haram luar hukum pada haram. Saya bahas haram nika. As-Syekh Ismail Osman Azan Al-Yamani tulis nang situng kitabnya mana kitab Qurratul Ain. Jadi bahkan itu buaki pada Rabu mun sampai eros terosaki tak tobat ke Allah aroko masjid nikah khifa min su'il khatimah eko betere mati dalam keberadaan tak asangu Islam iman. Tuli rocet rokong deui. Punten saya rokok terosaki geluh hi. Terosaki geluh. Saya rokok lepas ada geluh keng lestari nagak dintoh langkong saya cak rokok mun ke masjid. Ya gula andik kesempatan untuk madepak. Thank you kak. Karena gula ni kutu madepak hukum ni hukum kutu pada pak etoro sakalangkong tak etoro tak apa-apa cek kubur nambian tak kira bolong ben kuburan guleng ki pelampian ni por tak kira tepak kang kok lah ya kayeng ki sepenting gula mari kang ki kan kutu madepak tang ki kak karena ni kasih rokok benih keng nget keng tak oning akhirnya bi gula pada ngi oning karena ben kak dito manter tetilen jalan selamat thank you amin.